नट संक्रतन यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट सनबगी सर्टिफिकेट इशू तौरनबा गवर्नर मा हफ्तुल्ला ने तक्सिनख्रे अथुबद पाकुम लाक्लगनि हाइना थाजब पिरखली स्टेट कोऑपरेटिव मूवमेंट अनोब मायोन अमा पुरकनबा डोनर मिनिस्ट्री ना लुपा क्रोर सामली मरिफु की सनफम अमा पीबद अयाब पिरखले हाइना मिनिस्टर नेमसा किपचेना फोंदोख्रे सुरसांबु डिस्ट्रिक्ट की मिजोराम फाउनब नेशनल हाईवे नंबर 102B नत्रगा गुइते रोड हाइना खंगनब लंबी असे लाइफ लाइन अमा ओइना सिजनब यारकपगी फिबमदा लेरे कैबिनेट वॉकअप बोर्ड के ओजा चाम यांखैबु रेगुलर पोस्ट पीनब थोकिबो ऑर्डर बु थबक ओंथोक्तबगी मायोक्ता ओजा सिंगना हत्तादा लेब बोर्ड असिग ऑफिस सोलन सिंख्रे इम्फाल जिरिबाम लंबी की खोंबोंग लाइंगम खुलमानाक्ता शक्ति लेब आईडी बोम अमा पोखाइख्रे अमसुंग पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सिंगदा पावा पीबा आसाम एक अस्सी स्टेट अस्सीदगी मरु फंगना मुथतनबा होनरखिगनी हाइना सोशल वर्कर आर के जोइसना सिंगन हाइ मयाम खुरमजरी अदम नेंबिरबसी इम्पैक्ट न्यूज नि आई तखलम श्याम कनन हाउजी पुंजा सिफावगी मरबा पावसिंग मियाम द पिजरी मणिपुर मम सक्ताक्लिबा नट संक्रतन यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट सनखिब सही मरी मपुंग फारकपगी थरम ngasi पैलेस कंपाउंड लैबा लमयान संगलेन पांगथोक्रे इंटरनेशनल संक्रतन डे हाइना मिंगथोंदुना पांगथोकिबा थरम असिदा सरु याकिबा मणिपुर की गवर्नर नाजमा हफ्तुल्ला ना हाइकिबदा नट संक्रतन यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट सनबगी सर्टिफिकेट इशू तौद्रे करी मरमगी सर्टिफिकेट इशू तौद्रिबनो हाइदुना यूनेस्को ऑफिस दिल्ली दा आइब सेरोल थादुना तक्सिनख्रे अथुबदा मसिगी सबसाबा पाकुम अमा लाक्लगनी गवर्नर हाई ममल यामलबा मणिपुर की आर्ट फॉर्म असी हेना योखटबा मथौ ताई रिसर्च सेंटर थमदुना आर्ट फॉर्म असी मांगखिदनबा डॉक्यूमेंटेशन तौब मथौ ताई माकी माइकैदगिसु पांगबा याबा मतेंग पांगनी हाइखि लोइनना थौरम असिगा मरि लेनना उठखिबा नट संक्रतन पुंग सोलोम खुबाक इसै दोल सोलोम मियेंग तारदुना गवर्नर नाजमा हफ्तुल्लाना मणिपुर के आर्ट एंड कल्चर की मतंगदा थागत वही कयासु फोंदोखि थौरमसिदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर युमनाम खेमसान एमएलए अमदी मसक नाइबा आर्ट एंड कल्चर की मियोय कयासु सरुयाखि We should have a research center where we can do some research and documentation and origin of Natya Sankirtan. I personally feel that awareness about heritage tradition or Sankirtan would help and go a long way in identification of the Manipur with the widespread and nationally popular Vaishnavya Bhakti Parampara revered and followed from Gujarat to Manipur and from Kashmir Kerala. I feel proud of the rich cultural heritage of the Manipur and the recognition given by UNESCO to Sankirtan of Manipur as an intangible heritage is a richly deserved it. स्टेट कोऑपरेटिव मूवमेंट अनोब मायोनमा पुरकनबा डोनर मिनिस्ट्री ना लुपा क्रोर सामली मरिफु की सेनफम अमा पीबद अयाब पिरकले हाइना कोऑपरेशन अमदी सोशल वेलफेयर मिनिस्टर नेमसा किपजेना फोंदोख्रे सेनफम असी स्टेट असी के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की बिल्डिंग अमदी इंफ्रास्ट्रक्चर सेंगो सागतपदा सिजनगदौरी वाफम असी मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन सेंदन स्टेट असी की कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंग योखनबगी पांडमदा खननबगी मिफम अमा पैलेस कंपाउंड लैबा इबोयाइमा सुमांगला संगलेल द पांगथोकिबा अदुगा मरिलेनना फोंदोकिबनी थौरम अदुगा मरिलेनना मिनिस्टर नेमसा किपजेन हाई स्टेट असी की कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट अमदी सोसाइटी की मूवमेंट फिवम यामना सोथना लैरे स्टेट असिदा कोऑपरेटिव मूवमेंट असी अमुक नहुनना हिंगटनबमदी डिपार्टमेंट असिगी इंफ्रास्ट्रक्चर फगटनबा डोनर मिनिस्ट्री दा लुपा क्रोर सामरी मरिफुगी डिटेल रिपोर्ट अमा पीदुना यंगनबदा अयाबा पिरकले मिनिस्ट्री असिगी माइकैदगी स्टेट गवर्नमेंट टेक्निकल असिस्टेंट पीबनबा हाइरखरे लोइनना अथबा मतमदा थबक पाइखटपा हौरगनि हाइना मिनिस्टर असिना मखा ताखि
Minister Nemsa Gibjena Makha Taraduna, Center the BJP Lusing Malenga Ama, Lerakpadagi, Lebak Asigi Cooperative Momenda, Anova Ihawama, Lakli, Manipuri State Ki Oinasu, Hausik Lakliba Ahongba Asida, Puna Satminanaba, Honabamatam Oire. Cooperative Society Momenasi, Chingamati Tam Tong Manana, Saukat Minabagi, Tangai Fadabalay Hainasu, Minister Asina Makataki. This is only for infrastructure. Government office, quarter, ammasu leiram drabanina. Asi darkar leibagi ehakna proposal thamgatani haiba mark naso pambigani haiba waripsi thambi haiba si bayam dalaw thongningi technical assistance piro haina government cooperative government chithi su phangre hoji department na NCDC da reply piyo haina atu boda ni bani atu jorok pamatam na tabak se tap na one by one pai khat bani hai. Economic block and Amasung Highway Ban Matam Kakta the Ningsing Naba, Guitero and Sukang Naba, Manipur Gisasambu District, Singat Amasung Mizoram found Nabanes have number 102B, Varatia Infra Projects Limited na, Semjin Badagi, Gari Setpahore. Lambiasi State Asigi, Lifeline Nama Oibe Yaragani. Kum Purabalambiasi, National Highway Infrastructure Development Corporation Limited Ki Makada, Assam the based over private company. BIPL na Mamang Sahig August Hadagi Haudana, National Highway 102BE Singhat Mollom Fauba, Kilometer Hompuni Panga, Meter Hompu Sangbalambiasi, Sem Haurakibani. Akoiba the Lady Bamiam Gimating Fanglabadi, Lambiasi. Thanaki Bamatangi Mamangda, Lushingani Hybrid Hazabasu, Company Siki Makedagi, Tamlakli, Housey Fabagi Oina, BIPL Gi Makada, Guite Road Ki, Kilometer Nipumanga Saruk, Pakalo Lore, Lunana, Kilometer Tara Hena, Black Topping Tobalo Shile. Paumi Singa Akanabatim Amana, Guite Lambi Saruk Asi Yangsan Basarpada, BIPL Gi Company Gi Camp Office Oriba, Langtul Tida, Paumi Singa Unabada, Company Sigi, Senior Project Manager Estikena, Company Asina. Lambi Siamba Honaba, Sanglak Pamatamda, Lambi Asi, Gari Sangba Yada Bamong the Ledame, Adubu, BIPL Gimakha, the Lambi Asi, Shema Haurakpadagi Hausik, Miam the Lambi Asida, Sanabahore. Mamang the Gileramba, Pothole Sing Men Bamadi, Leveling Tauba Ayama Matam Loki, Sing Nabakaya Lerebasu, BIPL na, Lambi Asi, Tanaki Bamatam Mamangda, Luishin Bapanam Tamle, Masida, Mike Edom the Lady Bamiamgi, Yam Chaubamateng, Panglabadi. Tangai Fadi Hainasu, Senior Project Manager Asina, Tamlakli. Makagi Lambisi, Sem no honor Padam Matam, Changman Hele, which I omzi, Nangana was so Shubagi Pandam ditami. Positi Lambisi Sema Nina, Adugimati Garisi, Sien Bahore, Mejoram Boxi, no Muta Gari, Tarakuni Mataki Hena Chali. And a Lambi Sembakanda, Gari, Lambisi, one way Webnina, Lambi Chapiriba, Duga Kungi, Sinausingasu. Lambi Messingi Jaga, Habitare Suri, Jaga, Hanga, Kambiraga, Cooperation, he and a Pipi Ragati, Departmenta, and I cited Sena Piriba Matam Sahi Omse, Sibuki, Manungsida, Lucian Manganava, Kanahona Zage. Hausi Lambi Siamaki Tabak Satari, Basiga Marilena, Palmising Unabada Company Sigasena Engineer, Posamam Satis Nahai, Hausi Lambi Siamaki Tabakasi, National Highway Infrastructure, Development Corporation Limited Ki, Sanakanglol, Technical Specification Ngang na Satari. Singi Lambi Uibana, Matik Saba, Drain Gitangai Fadaba Labana, Work Project Yaudrabasu, Company Asina, Lamdamasiki Miyangi Kanna, Katcha Drainamasu, Lambi Nak Yat Siamli Haina, Satis na Tamlakli. Engineer Sigi Matung in a Hausik, Siamli Lambiasi, Shahi Mangagi, Guarantee Lay, Lunana, Ningtina, Maintenance Pirabadi, Sahi Taramanga Fawasat Haibagi, Tazaba Pirakli. Nakalamuramda matam kaya afaba lambi ki khudong saba phanglak traba maike edongi khunja singi oina lambi asining thina semlakpa asin apen ba ore lungthul tidagi mamang ko bamioi amana fongdorpada BIPL na lambi asi semba haudri mamangda BRTF na sem kibani masigi matung da lambi asi kanna amatta kanamata na sembi da lakibani Langthul Tidagi, Sursampur Fawada, Chatpada Awaba Kaya, Mayok Narabadu, Ngasidi, Gari Setpa Haure, Nuaiba Fawi Suhaiki.
WBM से हजिक किलोमीटर निफु मंगा दी लोजरे अदु रिमेनिंग पार्ट अखोगी 22 किलोमीटर दी वाली अदुगा मागी ब्रेड से सिना कोई 3.66 नि थिंकनेस से अखोगी डिपार्टमेंट की कोई NHI देशल पी से कोई 75 mm नि अखोगी हजिक कोयला चिंगिबा DBM से अखोगी मागी सु 3.66 मागी ब्रेड से मीटर नि अदुगा मागी थिकनेस ना 50 mm नि अदुगा सिगी मथक तो कोई BC लाकिनी बिटुमिनस कंक्रीट है ना मागी ना मागी थिकनेस ना 40 mm ओइबा अखोई खुंदगी लुंगथुल तीदगी चुरचानपुर फाउ से पुंग तरुप तरे गुंबा से अदुम चंग्रमे अदुगा हुजिक लारिबा VIP कंपनी ना लाकबो मतुंगदगी हुजिक लंबी से लुंगथुल तीदगी चुरचानपुर फाउ से हाना गुमना नतना हुजिक पुंग अनि अमा मखाय गुंबा से चंगदा याम नुंगाय जरे अखोई खुनगी दमकसु इंग्लिश ने तारा तारुक के नवेम्बर कुनमरी द मणिपुर लैंगा की कैबिनेट ना वाकफ बोर्ड की ओजा चाम यांखैबो रेगुलर पोस्ट पी नबा थोकिबो ऑर्डर थबक ओंथोक तबगी मायोक ओजा सिंगना हाता द लेबा बोर्ड असि ऑफिस सोलोन सिनख्रे सब साब मरम खंगंदुना लखटपम थोकपा थबक लखत्रबदी थास की मापन की तारा फावबा पुंग कुनमरी की मणिपुर बन तौरगनी हाइरी ऑफिस सोलोन सिनबग मरी लेना ऑल मणिपुर मद्रासा मॉडर्नाइजेशन टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद असरत नहाई कैबिनेट ने पास तौकीब ऑर्डर असी थोकनबा वाकफ बोर्ड की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद नजामुद्दीन खानदा रेगुलाइजेशन की ऑर्डर थोकनबा खंगनख्रबनी अदबो ngasi फावबा बोर्ड की चेयरमैन ओरिबा MLA फजूर रहीमना थबक ओंथोक्तन लेरी असिगुम थोंग असि ओजा सिंग पुंसी मतपनी हाइना लवी मरमदन डिसेंबर 9 फावगी मनुंगदा रेगुलाइजेशन की ऑर्डर थोकदबनी तालिब डिमांड से पीद्रबदी थास की मापन की तारा फावबा पुंग कुनमर की मणिपुर बन तौनब सेम सारे मदगी मथक्ता वाकफ बोर्ड की स्टाफ सिंग ऑफिस संगबदा अथिंग थमलगनी लोइनना मरा लेब वाकफ बोर्ड की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मसुंग चेयरमैन की मथक्ता लेंगाकना एक्शन लखटपियुसु हाइगे कैबिनेट पास तौखिबदगी ngasi फोबो सही अमा हेलाबा सिदैदा अखोइदा हजि फोबो ऑर्डर सिनदबसी करी मरमगिनो सही अहुम हेना तोलो फंगदन ओजाम कोइ छात्र सिंग तागा लोइनरगा ngasi फोबो लेरकपनी मसिदैदा अखोइदा अदुगी ऑर्डर सु नमसिन बिरगा ओजा सिंगबु विक्टिमाइज तौबिरी मसिगी सबसाब मरम गवर्नमेंट थिगलगा मरा लेबे सिंग दंदी पियु लाइबा डेट 9 फोबगी मनुंगदा अखोइगी सबसाब मरम अम खंगलगा मखोइगी मथक एक्शन लोखदब तारगदी तांग 9 गे अहिंग नंगाइदगी तांग 10 गे अहिंग नंगाइ फोबो मणिपुर मसा पुंबदै खो जेने साइक लौटोक चरे नुमिनिनी की ममांग कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की कोंकांदा शक्तिलेब आईडी बॉम अहम थंगना पोखाई खरब मतुंग इक्वी क्विदनंगसी खुंबोंग लाइंगम खुलद शक्तिलेब आईडी बॉम पोखाई खरे थोदोगसिंग असि उपुम 9 मिनिट 10 सत्प मतमदा पासोई पुलिस स्टेशन के मनुंग सन लेबा कोंथौजम लमखाइदगी नोंगसुप लोमना मीटर सनीरोम सलग लेबा लाइंगम खुल अमदी सगोल तोंबगी लोनबा इम्फाल जिली लंबी की लंबी मताइद पोखाई खिबने सखंगदब सिंगना मांगजौना प्लान तौब मानव शक्ति लेब बॉम असिना पोखाइबा मतमदा असोपदी हौद्रे कनाना करिगदमक बॉम असि पोखाइहनबनो हाइबसि हौजि फावब ओइना खंग ngamdre थौदो से हेक थोकखिबगा इम्फाल वेस्ट की SP यावना पासोई पुलिस स्टेशन अमदी मंगा सुबा जेन के राइफल्स के पर्सनल सेना खोंगलै थुना मफमदुदा संगसिलक्तुना थीबोमगी तबकसु चथकी हेल्थ डिपार्टमेंट की ख्वाई कोक साब थबक से ट्रांसफर पोस्ट की मतंग लापसिने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर एल जयंत कुमार फोंदोखरे वाफम डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस मणिपुर सिंधना पांगथोकिबा सुगुनु कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की स्टाफ क्वार्टर कैजुअलिटी ब्लॉक संगाबगी थौरमदा मिनिस्टर फोंदोखिबने स्टाफ क्वार्टर असी 12 प्लान की मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम की मखादा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज एफेयर्स एंड माइनॉरिटीज एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस मणिपुर की सेंटंग मखादा DRDA थौबाल ने लुपा कोटी अहुम मखाइरोम संग साबने पुन्ना का तरह याव स्टाफ क्वार्टर सानबगी थौरम अदुदा संगाबगी थौरम अदुदा मिनिस्टर हाई सिंग अमदी तोंगान तोंगानबा मनुंग हंजिनबा मफमदा लैब लैंगा की ओइबा अना लायंग संग असिदा डॉक्टर लैफम मथक साना लैतबा मरमना ट्रांसफर अमदी पोस्टिंग की मतंग लाकपदा खुदोंग सादबा कया मायुकनदुना लैरे मिनिस्टर हाई सेल्थुम मरंग कायदब लमदम अमा ओइबना मियाम की खुदोंग सादबा सिंग अथबा मतमदा कोगन मंगमदबा असि नुंगाइतबा फावी अदबो लैरिबा अवाना पासिंग असि मेंखटपा ngamnanaba thawai haksang yauna honari haina minister na phongdoki ngasigi thoramada water resources minister let pau hawkipna hai lenga ki oiba building kaya sagaliba asi mathau ningthina tawanba makhoi bu ngak sen ma haibasi su mafam adugi miyam gi makha poli hai ki
akoibeda lairiba miyamna makoi makki maralni khallagba matamdada sengwat sagaliba singasi mahi yangadabani su haiki कनागुम अमत चनिंगदे अदि मी सातिना वाले हुजी लंबी थोंग फते लाइनब मखल के जगह मतिक चाते लाइरिब जगह सिंगदा कोई लाइनब लोई पीब ngamde लाइबे यानब सेमी बखर दि मद फाउदि लाइबियो अनाब से बात होगे आई लाइंग जगह हैबिगी वासक तो लोजना डॉक्टर तमग्रिने इवन नर्सिंग की कीपिंग सेरेमनी तोरिम ने कैंडल पारगा अहिंग नोंयाइदा मीना कौरक कांदा हिदा का बचेन जगे मयाम गिने हैबिगी लाई जगे ना हाइगी बो गांबु दुना ऑब्जेक्ट अहिंग नोंयाइदा मीना लापगा हौगलोइन हाइबा तारगदि कदाय वदे हाजि नंग वासक्रिनो मीना हांगबो कान करी खुंदोरिगे सिने अदुला अखोइ ngamdabadu ko yam sengna jage अखोइ ngamdabadu ngamde yam sengna hagi minister oibin habi अखोइ इकाइबो फावे चिंगले चसे हाइने सनाबति मनों दानजन जगह चसे उखरुगिले चसे जगादुले चसे हाइने चतफम थोये लोइनम अदुदा लेरि मखल मिवेबदुसे मिवेबनाइबको अदु कमान चलर kan targado demand ko piwa ngamdo Nakala Moromda Sugunu Community Health Center asi Sandil Sursampura masung tongan Sugunu gi akobida leiba mafam kayagi amatangairaba layingpham oiba maramna miyam de hene khudong sananaba CHC Sub District Hospital oina onthok pinaba Health Minister gi pungning singsin ke loinana housing matik sab staff quarter leiraba matam maramna doctor amadi nurse singsu ahing nungthil naidana miyam gi ana layingda pungning sangbi haina su appeal tauke Minister Zente Komanasu Sugunu CHC Bo Sub District Hospital Onbasi Maram Sai Haina Fongdo Laduna Cabinet Putok Lagani Haina Tazaba Piki Lonana CHC Aduki Ayus Block Amasu Atubada Sana Honagani Haina Minister Fongdoki Amaromda Sero PHC Su Ngasi Health Minister Amasung Department Sigi Makok Tongba Official Sing Satuni Yang Sin Kibagalunana Leraba Awarapa Kudimak Atuma Matam the Menkatuna Pung Kunbari Matau Taholagani Haina Su Tazaba Piki हुजिक्ति का तराग तरुक स्टाफ तरा तरुक से लैबे यारे अदे हानगी लैरिबा अदुगदि कुनमुपु रंबे याय अदुना गसिदगी दि स्टाफ से एब्सेंट ओइबिरगनो एब्सेंट ओइरगदि मदुगी थबक तो डिपार्टमेंट न फजना रिपोर्ट आई पिजगे एक्शन लखत पियो बरंदि नहागै दि क्वार्टर लैतबगी तुम्बम लैते लैभम लैते हायदना नाथोंबदो ngasi हाबो नुमिसिदगी दि सुनबा लैबिरो हायदना स्टाफ सिंगदा आई फोर्स नते को आई रिक्वेस्ट नि आइगी स्टाफ सिंगना Masidayda pungning laitana laibidana mayamgi seba tawbiyo Moreda lairiba miyoi singda natana Myanmar dagi miyoi sing laktuna layingpham oriba More Hospital awarapana pik thale Health Minister Singh amasung MLA kayana laktuna yengsilamasu hospital asigi awarapa sing hausi fawba mengkhat pibagi thabak amata paikatre Impact News na hospital adu sangsinduna yengsilubada hospital asigi X-ray machine ultrasound machine yauna polam kaya sijinaba yadan leramba thengdaraki hospital adu ladibi X-ray machine achoba si yadabadagi sijinadaba chahi ani hele ultrasound machine su yadaba matam kuire haiduna sijinadana leramki hospital adu mai laktaba matamda sijinanaba thamliba solar panel amasung battery singsu amata yahodre Hospital adugi dental department su dentist nupi amakak lay adubo quarter lay tabana maram oiraga ayama matamda thong loli doctor nurse singi lainaba quarter ningthina lay tabadagi numit khaidok naduna duty tawbagi mathakta hospital tariba lambi si nomonomagi phibam soksilakpadagi gari masa fawba thawbada awaba kaya mayoknari hairi Haukiba Nabi Makuntaruk Singar Assembly Constituency MLA GS Haupu Amasung Maniredagi Siamen Anina Flag of Taudan Sampo Police Station gi 0 point tagi Sugunu Fawagi kilometer Kuntaruk Sangba Lambi Sura Sugunu Road Semjin ba Haukiba du ngasi MLA Masa Amasung Paumi Singalunena Mafamadu Yengsin Kre Saurang na lupa koti ni putare 10 taruk sangadaba Chura Sugunu Road ase Ministry of Development of Northeastern Region Dona gi Makada Social and Infrastructure Development Fund SIDF ki sentang pirakpani Singat ki MLA GS Haupu Masayauna Satkiba Yengsin Kongset Aduda MLA na Paumi Sing na Haikibada English singa mga chamapan maftragi matamdagi sembi dana laklaba lambi ase semna na ba mamangi government ki matamdagi takna dana lakpani adubo handak ta lambi ase semna na ba fund kaitharakpadagi mamangi sayoldagi lambi ase sem haurakpani haiki lambi ase ningthina semna ba miyam punna honamina si haiki lonena yengsin concert adu da lambi gi apakpa fit tarani pan koilas tharambada MLA na apen ba fawi
PWD Susampurgi engineer Singbu Thagat Pafongdoki Sura Sugunu Road Asi Semada Tha Kunmari Sangani Maramaduna Matang Sahi November Tha Fawada Lambi Asi Sembal Loishina Bapandam Tamli Haina Emily Namakataki. ILP की मतंग दा चीफ मिनिस्टर नोंग थोमम बिरेना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिफम निंगथम मिफम हौद्रिंगै तांग निपान की ममांग दा लैंगाकना करी खोंगथांग लौरकदगी हाइबा वाफम मियाम दा लाउथोरकनी हाइना जॉइंट कमिटी ऑन इन लाइन पामी सिस्टम मणिपुर JCLPS की म्यूट सिंह दा थाजबा पिरखरे चीफ मिनिस्टर ने थाजबा पिरखपगी वाफम असी JCLPS की कन्वीनर अर्जुन तेलैबना लुप असिग ऑफिस दा पाउमिसिंग उनबमदा फोंगदोखिबने उनबदुद तेलैबना मखा ताना ngasi nungtil pung mari taba matamda JCLPS की मिहुत्तरेन साब कांगबु अमा चीफ मिनिस्टर बिरेन गा महाके सेक्रेटरीट उनके उनबा अदुद सलिबा थासे के तांग अमदा लमयान संगलेल दा पांगथोकिबा मियावगी मिफम दा लौकिबा निंगथम मिफम हौद्रिंगै लालिबा दिसेम्बर 9 की ममांगदा ILP की अनोबा बिल अमा पास तौगदबनी हाइबगी वाफम यावबा वारेप तरेट की मेमोरेंडम सिंग पिसिनके उनबदुद चीफ मिनिस्टर ना JCLPS की वाफम सिंह मुन्नता ताबी की लोनना उनबा अदु पुंगनिंग थवनिंगाई निसु हाइकी हाने के सही हाने के सही की निंगथम की मिफम दा ILP से पुथोकपियो हाइबने बिल से पास तौपियो हाइबने अदु की तक्सन बादुदा गवर्नमेंट करी स्टेप लौगदगे हाइबदुमा लाउथोलके हाइबा ओफम थमे ममांगी बिल पास तौबदु चनहन की दबदो थोकतनबगी दमकता हनकते चपचाना सरकारना पास ने लेरिबा कम्युनिटी खुदिमकी थौमिसिंग पुन्ना अमुक्तंग कौबिरगा ताइसनबा यानबगी दमकता सरकारी माइकेदगी इनिशिएटिव लगुम थोई इंग तपन तब मुमें नमोन चंसलपासे मफम यारक्तबन मरम अखोई यौ सोदन लाकनी है थम्बदुन मरम मिया पुनिंग फादबियु अखोई तौजगे थमई ट्रांसपोर्ट की फम्स पूरीबा चीफ मिनिस्टर नोंगथोम बिरेन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर की मियंग मखादा मोटर व्हीकल एक्ट सिंह थुगाइदुना गाड़ी थौरिबा सिंह असिदगी फागतपा हौख्रे नंबर थादन अमदी सेसांग सुदन गाड़ी थौबा सिंह मथक्ता चथकिब ड्राइव असी इम्फाल वेस्ट की डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर DTO RK जयंत अमसुंग इम्फाल ईस्ट की DTO TS दिनेश चंद्रन लुसिंगदुना या स्कूल पुलिस लेन लैबा MSRTC गेट मपाद चथकिबने हिरमसिंग मतांग DTO दिनेश चंद्रना मोटर व्हीकल एक की मखाद लैरिबा रूल सिंह स्टेट असिदसु चनरी हाइबदु मियाम द खंगनब ड्राइव असी चथबने मोटर व्हीकल एक्ट 1989 की सेक्शन 39 बु वायोलेट तौदुना गाड़ी थौरिबा सिंह असिगी मथक्ता फाइन लुपा लिसिंग अनि पेनाल्टी थियनगने मखाताना अनिरक सुबो ओइने एगसी थुगाइदुना गाड़ी थौरबदी फाइन लुपा लिसिंग मंगा नत्रगना सही अम जेल दा लैबगी पेनाल्टी पीरी ड्राइव असी मखाताना इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट थौबाल अमसु बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मफम सिंगदा चथगिगनि सु हाइकी हाउसिंग मणिपुर की ट्रैफिक की वॉल्यूम हेंगलकपासी मरम ओइरगा महिरुई सिंह साउंगना कुदोंग सादब माय उनहले हाइना डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस मणिपुर दे सामना चेरोलमद हाइरी लमिगी फिबम असी येंगलगा स्कूल सिंह शेड्यूल असी तंगाई फदन होंगदोप मथौ तारे हाइना सुसेवलसिना मखा तारे लोइनना स्कूल वैन सिंगना अंगांग मसिंग हेना हापसिंदुना सलिबा असी सु होंगदोप मथौ तारे हाइरी लमदमसिदा अमुक्ता थोखिद्रिबा तमथिबा थौदुकसिंग मनुंगदा अमा ओरिबा एसिड हाइजिनबगी थौदोक्ता सोक्लबी मांगसा ताबम मेनेकागी फिबम सोशल वेलफेयर मिनिस्टर न सतुना हक्थेन यंगसिनख्रे थौदो असी अवांग थाक कंडेम तौबगा लोनना असोप मेनेकादा लेंगा की माइकैदगी पांगबा याबा मतेंग पांगनी हाइना मिनिस्टर नेमसा किबजेना फोंगदोख्रे पनबा याय थोगनिदबा थौदोक असी ममांग थानबे कुमा पंगी निबिदांग पुंग निपान मखाई ताबदा खुराई सुबम लेकाई वांगकै खुनौदा थोकिबने थौदोक अदुदा सेनब हतागी इता खोलादगी मोहम्मद आजाद अली की मसानुपा मोहम्मद साहदेत
Alice Tomba police na father na wahang pang sa tanabagi na police custody da lady bani. Atam na acid hijilakpagi tawdok aduda mangsa tabam Santos ki loinabi menekagi makhauri ye thangba lengjuma masung ye thangba khadang da tamthina soktuna Jenims ta pukat laba matung da Hauzik Rims Hospital gi burn unit da laikan dun lady bani. Ngasi Rims ki burn unit da layeng dun lady bi menekagi phibam ubada minister Nemsana thamoi sokna nungai ta phongdoki. Thodo asi haksin laubaga loinana chenaba tombagi mathakta ain yoiba phangpham thokpa cherak matiksana phangpham thoi haina phongdoki asopagi mateng oina ba mahaki maikai dagi sel gi tengbang pikhi amadi makata na lenga ki maikai dagi yengba yaba yengki gani haina mahakna meneka gi imung manungda thajaba pikhi acid attack toba asin Manipur ge yamna tangna thokpa thodok amani ain gi matung inna maran toba mi oido dandi phanpham thoi pisu pirakani aduga mateng pangba yaba man sarkar degi government degi mateng pangbi gani thodok asi yamna condemn towi asigumba acid attack thorak pa haiba si matung da su thorak taba oirasunu yamna laibak thibani Environment Day amadi ising isawgi matamna uyanba thingsi haiba kholaungna Manipur lengak amadi mailena department gi thawong oibasu singi khara manung hanjin mafam kaya da haujiksu paktakna uguyale mioi kaya gi yam chawa senda lambi ori forest amadi environment minister amadi forest department na lamphel ngapigani Imphal Valley manungda u puba gari faba fine tauba athingba kaya lerebasu Manipur gi singi mafamda Sana Kanglolasi Yoba Ngamdrabara Haibagi Wapama Lakli. Susamu district Kara Manung Hajina Mizoram ga Singat Kemdrada Mioi Kayagi Sandalambi Asi U Yan Mamasung Maital Karbarta Open Oide. Kendra Sig Manung Sana Molom Dagi U Karbarta Mioi Amana Fongdorpada Season Matamda Season Matamda U Trak Kundagi Kuntra Hauba Fazana Yonmangame. Trak Amada Lupa Listing Kuntra Hauba Yoli Maitan Subora the Lupa Chahom Yankai Fauba Yoli Haina Fongdorkli. Hauji matang aswaida break matung laujage break matungda parliamentary secretary ki post maru fangna muthatnaba honaki gani haina social worker RK Joycena Singana phongdoki bagi paw amadi Manipur masung malim ge tonga tongan ba I paw sing puduna laksage impact news po mengta lebio portal da break matung taran moksari hauji makhata ba pawda state asigi parliamentary secretary sing the power piriba appointment salary masung allowance and Miscellaneous Provisions Act 2012 asi state asidagi maru fangna muthatri phawba hanba leitana honaki gani haina social worker RK Joycena Singana phongdokre Manipur press club ta pawmi singona ba Joycena na ek asigi mayukta PIL thadun state asidagi parliamentary secretary sing lokthokrabasu kariguma ek asi adumak makhata na lehoba tarabadi amuk nahunana parliamentary secretary sing matungda hapsilakpa yai haina phongdoki Panba Yabadi Joycena gi PIL na maram oidina July 13 Parliamentary Secretary Tarian amadi October 15 da lemoriba manga lauthoknaba High Court na rai takiba ledabani Amoromda RK Joycena na phongdokibada mahaki PIL gi matung ina mamang sailisuni 13 ta sathakiba economic blockade adu lauthokibani amadi PIL aduna maram oiduna National Highway semjin ba matamda lengakna screw leisin ba fawba yangsilagani hainasu phongdoki Ina hari du the lawyer, I the exit Tamamoy, I show in a massive quast of the box, taking never case. I do my trying to the look talk right. A case, Siki Marilena, my Tamam Ponteva. I do Madea the lawyer, I do Hosea wrote Kitamula is in a kind of that. Cover a Pombira with Kanda, Mary Chumna, Embassy Joycena to Jabani, Hyper Palaning Bugiwani. I do Palakta with the Numaitava. All Manipur Working Journalists Union Amzuna Union FC के president Wangkhim Sa Siamjai Mathakta BJP ने लखल लिबा
SAR sit adugi mayokta hayeng December ki tang manga nungtil pungani taba matamda Kaisampata yanniba fongdokpo oina wakan famnagani. Wafam masi amzogi advisor Tombiras Ningthau Khongjamna Manipur Press Club ta pangthokiba press meet amada fongdokibani. Mangna makha tardana BJP na amzugi president ki mathakta Siriba Marala Singh ase amzuna sapsana thengnana warip lauri haina sa fongdoki amasung hayeng wakan infamadu famalura bamatungda memorandum Singh Manipur gi governor Nazma Haptullah amadi Press Council of India Indian Journalists Union India ki president amasung prime minister de pishilagani haina so fongdoki amaramda social media de BJP ki wangaloi RK Siba Sadrana social media ki khutangda amzugi president bu maming Kauduna ikaiba pibagi damak cyber crime da wakatuna proper legal action lakhulagani haina so fongdoki panma yabadi local TV channel amada VIP culture gi matangda khananaba amadi wangkhemsa syamjai na BJP party asina VIP culture muthatle hairaga VIP gi acting tawi haiduna fongdok lubagi damak party asigi general secretary K Sarat amadi wangangloi RK Siba Sandrana syamjai da defamation charge tawrkibani Magi squad yauduna magi PSO adi personal security ga tuga chaminai haina khabar daga su ui aduga sunka kadaba aduga ngasagi VIP culture muthat kani hariba kambu dugi kambuna VIP gi kalse lawre haibido moine lawdurgadi akoi kaisu hairoina surrender tawo moine surrender rek tawda akoi adum yaageba ada duchu lokselligo president oriba wankemsa samjaida telephone toraga tawna siro hamne siro nang halura nang kaina hairobududi telephone da ko aduga hai gibe leiti ga ba hajeleba aduga chindana ma aduga thabangna ma tawbududi it is not a culture akoi accept tawde amazuna am kan condemn tawi Sivasena Manipur State ke President M Tomina Lusingwa Party asigi thaumi kunmanga na framework agreement ki matang da party asigi national leaders sing unanaba delegate dam athaba matam Imphal thadok kadori thaumi kunmanga gi manungda thaumi taruk ngasi Imphal thadok kibagalena tara tarung na athaba matam Imphal thadok na basem sabal lori haina party asigi state president M Tomina ngasi fongdokre ngasi bawpura da leba Sivasena gi loisang da pangthopa pangmis unaba da Tomina framework agreement ki manungda kari yauri bano haiba miam na mipaiba leiringai da anoba lengak amadi mamangi lengak na isu asida game blame taunadun leire BJP amadi Congress na game blame taubagi mahuta Delhi de satuna national leaders sing the framework agreement ta yauribu wafam sing khangdok nanaba mai unsilasi haiki mahakna makha tarduna agreement asigi matangda nominee gi mamangda lamdam asigi CSO amadi political party singi mifamda lepki baware ki matungina ahanba political party ama oina Delhi da chatnabagi khongthang asi lawrpani laliba December tara manga dagi konmanga faba pangthok kodriba parliament mifamda agreement asigi manungda yauribu wafam sing asi lawthok hanaba party asigi Lok Sabha ki MP tara mapanama song Rajya Sabha ki MP ahum unaduna taksiluragani suhaiki Congress amadi BJP na game blame to se masi khudak to topiu miyangi awabu kono ba dola doli khaidana si so punam su yabu Delhi rom na mai onsel si akhoi di Delhi salani Delhi da khoi lobby to gani masi matang se Manipur miyangi awabu kon mayaba pawdom mayaba akhoi madu lobby to sarani Bharat ki president Ramnath Kovind ji na atuma tamda nagagi shanti gi wari se poraktana yamna tangdu leita ba ma atuma tamda oirani na have se Shiva Sena na welcome tawi sahi lising kaya gi history na yom na laba akoi gi Manipur gi status ko se masidi sep to biyo masajda kut thingjat birakano masjid kut thingjat ba targadi Shiva Sena amadi Manipur miyam na tumina leiroi Framework agreement ki wafam miyam da khangalo haidena wakani famama thangmeba United Club Nation na laliba December 3 ta pangthok kadriba asida thangmeban Kendra Development Committee na mapungfana sawatuna sar yakani haina khangalakle ngasi khoyathong da laiba Puja Community Hall da pawmis ngunaba da thangmeban Kendra Development Committee ge General Secretary K Dilan Kumar na haikibada Nagaland ki Hornbill Festival da India ki president na naga issue gi warusilama ataba matam da laklagani haina phongdok lamba aduna Manipur gi miyam de hena mipaiba fawle Naga isugi matang da warusin nama purakpada Manipur gi interest sopa wafam amata yaubu yaroi haiba wahi wakhal asida political gi khetnaba thamdana miyam punamakna saru yaminasi hainasu appeal tauki integrity thugai tula state ama semba
नत्रगना अखोगी नागा ताब लमखै पुनसिल्लगा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अमगी मखादा थंबगी मतांग दुना मरम ओइरगा अखोगी नुसी चानना लेमिनरिबा अखोगी नागा चिंगमी तमी इसिनिनाउ सिंगी मरक्ता सिंगसेप थादना थुगाइबगी पोचिमा अखोई तगदोना यानिंगदब फोंदोकचरी अखोगी मणिपुर प्रजा मियामगी इंटरेस्ट सोप थबक तौब यारोय हाइजनसु अखोई तगदोना मसी थमजरी थाइबन यूनाइटेड क्लब सिल्लिबा अखोम सिंथा लेपगा पांथोकदबा सिरिन प्रोटेसी तगदोना सवुचबनी चंगसिलइबा सिरिन प्रोटेसइदा अखोई राजनीति की खेनब थमदना मणिपुर काइबि यारोय हाबसी कमन एजेंडा ओइबनी सेहिदा चंगसिन मिनदुना प्रोटेस्ट असी यौमिनसी हाबसी थाइबन प्रजा अमदी मणिपुर प्रजा की मफमदा तगदोगी मगैदगी अपील तौजरी तोंदोंसना हायर सेकेंडरी स्कूल की कंपाउंड रामकृष्ण मिशन साजिन्नबा होनर ई हाइबगी वाहौदा ngasi uripo kamdewo road mamangda wakan infam sathagre wakan infam adu kanglaipak thopanglup amadi mafam adugi club sing amasung mera paibigi lup singna punna sendna pangthukpane wakan infam aduda Ramkrishna Mission gi school asi tondonsna higher secondary school gi mafam asi nataba Manipur gi atopa mafam jiribam da natragana langol da natragana lamoi khonang makhongda sabina ba hairi tondonsna higher secondary school asi ariba government gi school ama oibata natana sel ka hena pijadaba private school singda tamanba ngamjadaba mahiroi kaya amana tamliba school ne maram asina Ramkrishna Mission asi mafam asidagi hongdoknaba Marinaba authority singna hona binabasu hairi Northeast state amata ngairaba khwaidagi sawa thumi sendaba patnama uriba loktak pat asibu tongan balan India gi manung amasung mapandagi yengba laliba lam koiba tourist singna pat asigi akoibada laiduna yengbada hena nungaiba pokli ngasi Bishnupur district manung san laiba thanga ngaram laikai da laiba oinam maipak sawgi mayumda hangduna thamliba tourist home stay asi nomagi tourist ki pungning singsilakle ngasi impact news ki Bishnupur correspondent Naresh ka hakthengna miram gi tourist singa unabana hai hotel da laibagi asigumba home stay asida laiduna mafam asigi mioi singa field da chatpana ikoida lausing amadi lamdam asigi phajaba mafam sing satpada khudong sahali aduna government sumasida initiative lawirabadi mapalam gi tourist kaya lepa leitana lakani hainasu fongdoki This is my first time here in Loktak Lake, and definitely the homestay was such an amazing place to staying with the, so I always prefer staying with the local people and eating the local food, and I think it couldn't have been any better than this. And yeah, I would request the government if something more, some assistance can be given or some more training can be given to these people to equip themselves better in terms of hospitality. And I would encourage the government to have more homestays like this. Manipur gi laimai de han hana tawjari homestay sida aigi family da asuki matik kana ba pibangami aduga masi tawum matamda aigi surrounding people singsu asuki matik benefit phangi Manipur gi laimai da jaga khuding makta yamna paisa sangdana asingul ba homestay se tawba taragadi Manipur gi income se asuki matik hengat pangamgani thabuk phangdabagi problem wa mai suri ba se masigumba homestay se tawragadi aikogi thabuk phangdaba naharon singsu praja singi maike dege su yamna kanaba pibangamgani aduna government ki maike dege su asugumba homestay se yamna initiate ta honingbagi agi apamba thajaba leijai Rural Development amasung Panchayati Raj Minister Thongam Biswajit hai mamangda palama lengakna lupa koti lising amarom putharaga leram adu hausik paliba lengak asina mathoi hullaga leibana hekta phukat yadabani Langmaidong Dramatic Union ki hold the pangthopa Hyanglam Assembly constituency dagi mai palaba jila parishad pradhan amasung ward members sing opagi thoramda wapamasi phongdokibani thoramadu Biswajit makha taraduna panchayat mapangal kalal bahaibase political gi ithil sangdaba amasung khenaba thamdraba Kanda ngamgane Sakot Taurangi Matang the Su Aigi Miki Kaidana Puna Saminaba Kanda Sakot Pakung Oigani Haike Yang Assembly constituency MLA Dr. Y. Radesiam Yauna Mafamaduki Miam Saruyaki Yam Waba thing is a question cars Tani Pan tonight. Tani Pansing Manusita when a Waba thing of Zikari have the Mamang the Palamba Sarkana more than one round about 1,000 crore Putharagal couldn't send you put a living emoji. I think a Paraki Prime Minister Rangan, the Squiddy Shadow. Aku take the director Zu Yare, which is what we have to get to go and I'm going to put them up. Awa, when he said, do release the copy to high.
ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯖꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖꯦꯜ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯒ ꯆꯠꯂꯨ ꯁꯣꯏꯅꯃꯛꯀꯤ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯦꯅ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯕꯖꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯅꯤ Makeng Dolai Thabi Gram Panchayat ki Mandalay Jila Parishad Pradhan amasung members singa loinana coordinating body scheduled tribe demand committee Manipur CBST DCM gi oiba mifam amang ngasi CBST DCM da pangthokre haina sirolamada khangalakli loinana mifam adada warip ahum amasul lauki haina sirolasina makhatana fongdorakli Microfinance Bank na paisa khongalaba matungda mangkhibagi thaudokta Real Indian Group Imphal Branch ki chairman kha posomamdagi Saubam Momona mioi kayagi maturity passbook paisallaba matung mangkre hairi wafam asi Real Indian Group ki lamlai kendra ki staff W Sana laimana fongdokibani mangna makha tardan Assam ki silsada base tauba group asi hauki balisuni taramatoi Livelihood Foundation haina onthokre adumapu customer singna paisa invest tauba matamda Real Indian Group ki passbook paihenki asumna sayol tha amadi sahi gi oina customer singda invest tahonki adum oinamak maturity matam lakpada passbook sing adu khomjilaga chairman adu English ni taramanga gi November tha chaurakna lupa koti ama henma gi senpam puduna mangki bani maramasina maha ki punsida customer sin aki akang kaya thokalle haina so fongdoki hiramasigi matangda mainab authority ni yengsen biduna mangkraba chairman asibu thibada mateng pangbiu haina so fongdoki Kudong tiba khwai de hena tari jai lamlai kendra gi manung chana leiba singkhai da leiba aingonda mayam sinadi nakon organization tawkibani nakhoi da akhona saving tawbani nakhoi na thamgibani akhoi adoda khangde haidana police phok thare ayum sida adubu awabadi macha masudidi aigi kasu leijadraba aigi khungangda surga nomjaba imung manung hingjarpa sida asagi lau yeire phau phana ba tholokpa sumba ikai bi yaba ijat mangba mayama adagi yum sana u khaiba da jo u oina lakpa oina la hoba sumana khodong thibaje adagi madik aingoda threaten je tawre ba mayam sina Nipunipan Suba Short Play Competition for Creative Directors Sidagi Ya School Police Land Laiba Manipur Dramatic Union MDU ki auditorium da hokre Theatre Center Manipur na Manipur State Kala Academy ke khusam nadu sinba short play competition adu Manipur Pollution Control Board ki chairman Elvrada ki show singan haudoki haudopa ki thoramadu da Theatre Center ki president oriba Padmasuri ware panaba drama ki sakna ba mioi singam sung theatre bo pamjab anaha al semester yaki competition adu haudokpa matung ahan manamit ki oina kanglai living arts ki doctor Faustus amasung pakhangba theatre gi mangal gi wangbada rabai hairiba short play sing utke Ski theater ngasi sum hinge ko ekona drama gi aduga sumang kumai gi ekoi tongan ba atai sapar ko biasa ko sumasya ko nepal itana samon da sali bese asi to ko bari mama lege ekoi na ko gi kunai sagat pada ekoi gi jati sagat pada ekoi gi tongan ba mioi bana ekoi gi sidama ko to pantho ba karmo maya sida masida sang ba masida ko ngal ba ipo ay ko sige sahi kaya ay sa laga sa nabi kaya madugi culture sila to madugi kala sila to kana tasyang badi ko thadok pa yan State asigi music composer sing tagi oiba progressive Composers Manipur PCM haiba organization na mahau ki banabi magitang kuntra de sem kre wapam singasi manba press club ta promise nguna bada PCM ge executive member oina puriba G Hemchandra Sarmana fongdo ki bane makha tarduna Hemchandra organization asigi mapung oiba pandam de state asida lairiba composers singi awara pa meng khat pangamna na bamade manglam sat ke sakna reba composers singbu ikai khuna ba utnaba pandam thamni haina so fongdo ki Lamdam sigi ethnic oiba music adegi hujiki technologically yam chapkhatlaba music style composition gi norm sing technical oiba sigumba mayam sing sibu so koina karam mongda neinaragadi kamaina tammagadi aikoi hena phaba prithvi da leiriba toba country sing natraga India da leiriba state sing da satna music ki hujujik leiriba moi gi stage se aikoi na leiriba stage siga compete toba matamda hena mangjin thaba ngamnabagi damakta kari tamba mathau tai kari neinaba mathau ta ge haiba sing se khoina neinanabagi damakta expert sing kauraga workshop tauba
अतै अतै अखोगी क्लासेस तौनबो होनबा सिगुंबा सिंग पांडम सिंग खरा लेजरी कौवी धर्म सभा मणिपुर ने सही खुदिंग पांगथोब कौवी सलांग माइबनिंग सिंह थरम कुमसी सही की ओइना ngarang सुसांबु डिस्ट्रिक्ट की कोकदान द पांगथोखरे कोकदान की कम्युनिटी हॉल लोकताक प्रोजेक्ट पांगथोकिबा थरम अदुदा कौवी सलांग माइबा अमसुंग खंबा थोइबी की हिरम असिदा हेन मरुओइबा मियंग थमदुना थरम मदु पांगथोकी हाइना कौवी धर्म सभा मणिपुर ने थादोरपा सिरलमना खंगलकले हौजिक सानबगी पाव MTA AITA Super Series under 16 boys and girls की टेनिस टूर्नामेंट ngsidagi Lampel Patalebo Officers Club की डेको टफ्ता सानबा हौखरे All India Tennis Association की मखादा Manipur Tennis Association युम्बो ओइदुना ngsidagi पांगथोकपा हौकिबा टेनिस टूर्नामेंट असिदा आसाम Chandigarh Delhi Maharashtra Karnataka Tamil Nadu Orissa Telangana amasung Manipur dagi nupa masa sandaroi kunthra aduga Gujarat Telangana West Bengal Assam Tamil Nadu Delhi Maharashtra Karnataka Orissa amasung Manipur dagi nupi masa sandaroi kunnesar yare tournament singing ngasi sanaki under 16 boys ahan match da Ansit Gogoina Arunes Borabo point taruk ahum amasung taruk ahumda Ayana Tezavolana Niras Thoksum point taruk ani amasung taruk ahumda Mighty Bapiki Hawam Busanna Harsa Parabo point ani taruk taruk Mari amasung 6-2 da Mighty Bapi bangamke tournament singing marisum match da Indravalanna Kaniskabu point taruk amasung taruk amada Borun Golusupudina Justin ke Pamaibo point taruk ani amasung tarit mangada Mighty Bapiki. It's a national tournament. Throughout the India, participants are taking part in it. In boys category, there are 30 players playing in this tournament, and in girls, 21 players are taking part from different states of India. As this is almost the last event, last month of the year, so participants are a little bit less, but they are still trying to get some points so that then they can be entered into their future big events. This tournament is well organized, well maintained by the Manipur Tennis Association, and as of now, every player, parents, all are happy. Kunmapan Suba Junior Boys Inter-District Football Tournament ngasidagi Kumal Lampak Artificial Turf Ground da pangthokpa hokre. Tournament singing ngasi sanaki ba ahanama league match amada DSA Kaksing amadi Imphal East District Football Association team anina match asigi apiba matam da panjal ahum sanadana draw satke. All Manipur Football Association Amphagi President S. Sanna Tomba, Amphagi Eastern General Secretary L. Zawatimoy Roy amasung Imphal East District Football Association ki President H. Solanjoyna ngasi tournament asigi hautopa ki thoram da saruya ke. Team mangana saruya dana sathariba football tournament asigi hayanung tilpung amada sanagada ba anisuba lekta Imphal West District Football Association amasung DFA Thawal anina lamba tongdaragani. Tarantui Suba Manipur State Lake ngasi Nipunipan Suba Lekta Sanagadaba DM Rao Awang Sekmaya masung Nako Nabul Mapalani Met Sanabal Lakidre. Saliba Sayasig September Tarutagi, Komalapak Artificial Tafta Sanaba Hokiba Manipur ki Khwaidi ki Sabal Lake Mets Asida, Toguninda Taudo Kayana Maram Oirega, Matam Sangna Sanadan Lakiba Tonamenasi, Marangdagi, Mapal Kangjibung Sanaba Hokraba Matunangasi, Sanagadaba, Lake Mets Asi Sanakidre. Komuksam Ingosa Singh Memorial Trust ke Setang Makada All Manipur Football Association Amphagi Ming Makada Saturday Football League Tournament Sida Tim Tarani Yari Hayeng League Tournament Sigi Sanagada Match Amada M Kabam Lam Kayamasung Nisa Tangwiban Anina Lamba Taunaragani. Ahanba Governors Trophy State Level Mukna Kangzai Tournament ki semi-final match sing Sanaba Same Sabalore. Ngasi tournament sigi Sanakiba Ahum Suba quarter final the Taubal Team A na Imphal West Team A bo Panjal Taret Anida Mighty Bapiki. Saturday tournament sigi Mari Suba quarter final the Bishnobo Team B na Taubal Team B bo Taubal Team B bo Yam Laksana Panjal Taret Sino the Mighty Bapiram Laga tournament sigi semi-final Samangam Kibane. Ning Sing Batok Traba Matamdagi Hauna, Manipur ki Puari ki Sagon Laklaba, Masana si Yokat Nabaki Pandamda, Krida Manipur, Bharatin Sinduna, Ahan Manipur Rifles ke Pet Ground Satariba, Mukna Kangzegi Oiba Tournament Sigi, Hayeng Sanagadab Ahan semi final da, Thawal Team A Masung Bishnopo Team Ega, Anisaba semi final dana, Bishnopo Team B Masung Imphal West Team B Anina, Lamba Taunaragani.
हौजे अरोबदा मरोबा पामन पिजरी ना संकटन यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट सनबगी सर्टिफिकेट इशू तौरकनबा गवर्नर नजमा हाफला ने तकसिमख्रे अथवा पाकुम लाकलगने हाइना थाजब पिरकली स्टेट कोऑपरेटिव मूवमेंट अनोब मायोन नम पुरकनब दोन मिनिस्ट्री ने लुपा कोटी चामरी मरिफु के सेंफम मम पीबद अयाब पिरकले हाइना मिनिस्टर नेमसा किमजेन फोंगुख्रे चुरचांपुर डिस्ट्रिक्ट की मिजोराम फाउनब नेशनल हाईवे 102B नत्रगा गुईटे रोड हाइना खंगनब लंबी असे लाइफ लाइन अमा ओइना सिजनब यारकपगी फिबम द लेरे कैबिनेट वाकफ बोर्ड की ओजा चामा यांखैबु रेगुलर पोस्ट पीनब थोकिब ओदबु थबक ओंथोक्तबगी मायोक्ता ओजा सिंह हाताद लैबा बोर्ड असगी ऑफिस सोलोन सुंख्रे इम्फाल जिरिबाम लंबी की खुंबोंग लाइंगम खुल मनाक्ता शक्ति लैबा आईडी बोम मफोखाइख्रे अमसुंग पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सिंह पावा पीरिबा आसाम एक असी स्टेट असिदगी मरु फांगना मुथतनबा होनफिगनी हाइना सोशल वर्कर आर के जोइसना सिंगन हाइरी